ke hi sir mongke ma zembo zoku sangbe nga om khania mit liam le thin thalo wangin durtlang hospital enkol ni in healthcare scheme wangyanin kanun na hi chanin omni bering kria he scheme hi ngai lu tak zet chetani clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan healthcare system thaber Mipui thamuan tu MUHCS ti thu pui manga puzo tlaw bonel kabin thuziak ngainam tak mai le bengwal thak zet mai hi kan ngai tha ho don ni tuna ilo ngai thanga lang US India le Mizoram soikoi du don chuan healthcare system hi soitur atam lutuk kan shon mek sarkarin healthcare chalutuk mai Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS min chop chuasak luka tha hi Mizoramin kan la nei ngai lo he scheme awang ringot po hian kumni le ka upa ZPM sarkar hian fak aphu ani hun masalam thok khatlai khan MNF sarkara healthcare scheme duan ania tong moi lo ni lo se khata sum thanem takha Bajaj Alliance Financial Institution lama tute mohming khan anlo da chiam to ni in alang khang te awang khan healthcare scheme kha akal boy hle ni in a hriat bok soi vek chuan Mipui ril ru ana thar le pal ange hun akal zela sarkar in thak chho zut ma se Mipui thamuan na tham atheng tak ngai lo ani ber central atangin Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJY Golden Card nei tan cheng nuai nga theng bil theina ero akal renga amu thei chinero antam silo sarkar masalama ti khan Mizoram State Healthcare Scheme MSHCS chung ko pakhat tan OPD a in enkol na then khat bil theina a om ve bok hei hi kum khat zel dai ania kum tin in zialu that ngai ani Mipui laka leiba sarkar masalama healthcare scheme be tham tak siam te kha Mipui ta na om ve chang in nga na tak ni meu silo ani ber bil atang rei thei em a akuma matang dam lo sum motan amang an thak tak zet hei hian Mipui healthcare chu sarkar ngai poimo priority ani lo ti atilang chiang hle ome ZPM hian a sarkar tir phata tangin sarkar masalam healthcare scheme leiba cheng vaibel che somsari pakhat achoma ngai poimo masaka nein arul ngal vekani kha engtika nge poisa alo luang tireng renga thir tu te tan mal somna athlen ngal ani ole kan ngai thak le zel ma kan soi velok du chu nie sarkar masaten healthcare scheme kha anduang ve ania adam lo piang in an bil thei turin cheng noi ni an da vek thu te po XCM puzoram thanga khan kan ram ro rel na sang bira khan apuang dum ani kha yemi vek ani chu wangin ACDP khan khonge in pegin ti chuan adam lova piang in adam do ina anron man thei turin in khatan nuai ni thengin ACDP tunen kanta vek ma se ataka chang dam lo tak ten chu thila chu an bil le thei chuang bok silowa dot chiang lutuk mai kan ram ro rel na sang bera an soilong long mai ani kha chung dam lo te ta tur anin en kol na tur cheng ve bel se somsari pakhat lai mai kha an lo ba hem mai ani chuti mek lai chuan sarkar thar lo piang ta sarkar ma sa te sul nu dam lo te ta tur an bat ve bel se somsari pakhat lai mai chu dam lo ten an bil theinan apek sak ngala system thazok MUHCS duang zuin atakin akal pui ngal boka chu ataka chang tu te ngei point an lom zia thuin an soi seng lo ani mek lai hian dam lo te po ngai sak theilo an poisa tur po bat sak du tu te chuan voinia kan rama hian sarkar le an tum meka dik taka thil ti mek tu te hi an ron tiriama an soi cheme kani hi zoram Mipui te a hian dik na hi atlom zok donem le ading chang lo riau in ka sia ti lai kha kan soi velok du ni ole ing lo ngai thak chun zomang Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS ron tita
tun ministry hian health minister thatak ania ani hian healthcare system hi a chilbur ni in nalang hei hi mipuin kan sorta a kan ni hlo pha chho ta mek zelani healthcare system a that chuan mipui tan a thlamuan thlaka hrisel na lam bera thlamuan chuan in tun din na tur dap choppo a hu phur om lutuk big lo max noya hian mipui nol puitan kum khata chung ko pakhat tan cheng noi nga abil theita a hei mai ani lo sarkar damdo in kaushan damdo in le private damdo in then khata cashless ten kalpui ani ta hial mai mumang ram te po ang talek lek zo kani health minister pilarin pui soidanin private hospital then khat point max hi an kalpui vezel don bok rampuma grace period 16 September sang ni samni panga thenga max sa in ziak lut hi chung kwa sing ni za sampua pariat an om an zinga sing khat sang sari za sari le panga za somriat pasari point paruk panga chu general wat noya in ziak lut an nia semi private wat noya in ziak lut chung kwa sang khat zaruk pani za pasari point pakwa pathum le private wat noya in ziak lut chung kwa zariat somkwa pakhat za pali point pali pakhat an om maksa hian sarkar hathok tele an chung te sarkar hathok pension to tele an chung tele ABPMJ wai noya om golden card ni te thunlu sa an ni ama sa pania khian bil theizat po asang deu bok poisa pek to zat mipui hrisel na ta na senso hi tun sarkar hian abalawa apetla zelani April ni khat sang ni samni panga changa kum sang ni samni panga December ni somporuk kheng khan max noya damlo singa sang kwa zaruk le pani en kol ni toin heta sen so cheng vai bel cheza point panga pani hi sarkarin apetla to bok hangai to ve ma teu April ni khat sang ni somni panga atang khan December ni somporuk sang ni somni panga theng khan damlo singa sang kwa zaruk le pani te tan cheng vai bel cheza point panga pani zpm sarkarin apetawa ba anei lo tinani chu bat sak eng ma nei loin anin an kol na tur kha cheng vai bel cheza point panga pani apetlavek tinani hetiang taka damlo te ngai sak tu sarkar hi kan la nei ngai lawa chuwang chuan ani na taka chuan hetiang bak ki chuanin abul tan nan phei chuan hetiang bak ka sarkar tha hi aom theilo rim shima pathian rin chan tlat te hi chakna ani zia chu pirin puiya te po hian achiang in ka ria hetiang taka health minister ni tin mai Mizoram tan pathiani min pe hi kan van nei hle ani ti hi i semol mol te ang u ADB poisa puk healthcare scheme tan hian sarkar masa khan Asian Development Bank lama poisa puk turin thui tak lo ti fel to ma se ataka lo ting aom lo hei wang hian sarkar thar hian ma la in ADB atang hian cheng ve bel che zakwa somriat vel puk tumin December ninga sang ni somni panga khan ADB botin apom ta ani poisa puk tur hi za som kwa chu sarkar lai puirul tur alani zuya za som cheng ve bel che som kwa vel hi Mizoram sarkarin kumsom panga chunga arul tur ani thung klipna heti taka kan sarkar shon mekin mipuitana healthcare system tha aboi pui hi alomom tak zetani kumni an sarkar ma hawin kan mamo pakhat chu atakin min chopa hei hi tun ma zonga kan nei theilo kha ani ole khati zong kha nia max chungchanga mipui te hria tur poimo mai min chop chua sak tu puzawat law bonel kabin le puzona GS te chunga lom thu kan soitak mewani anni hi anchang a thu mai ni lo atak belchian dol ngei mipui te min chop chua sak thina min ron chop chua sak zel don ani ti kha mipui te pon hreta ila a tha ome min thang tling ani chuan healthcare scheme thami poisa pek chop ngai lo cashless kan kalpuyang cheng noi nga thleng mipuin an bil thena turin ti in kan titani ti chuanin chu pathian khoina zara rei fe kanin buat sai nu kum khat nuwa atakin alo thleng don ta hi alo momani tiro ti chuanin Mizoram khwale tui dik tak sarkarina health insurance scheme thar abuat sai hi teta na abuat sai hi April ni khat sang ni le som ni le panga tang man tan turani a policy kum hi sarkar kum anga chhar tu ni April 2 tiang khan March thleng na kum March thleng kha awam don ani he scheme noi hian ABPMJ kan ti Mizoram State Healthcare Scheme le sarkar MR te kha
huang khata kan in chung fin to dona ama chuan ABPMJAY kan ti BPL10 golden card an nei thina kha asangin an oma sarkar na thokha asangin an oma card war nei tu kan ti khami Mizoram healthcare zom tu te cheng sang he in register te kha huang khata kan omta a chung zong chu a in ang vekin huang khata kan luang lu don ta a amai ro chu chu ti lai chuan ABPMJAY kan ti tle ma khosak har sa te BPL kwata te kha chuan eng ma registration fee an pek ve ngai lawa data kan nei sa an ming ration card ne na in thun zom sa ve ka kha kan mang sun zom don ani tuna golden card mang mek te khan registration an ti ve angai lo chu chu kan thriat chian angai pani na chuan sarkara na thok tu te sarkar na thok tu anget te chu baka PE kan ti provisional employee te MR te khan an ron zom don boka civil pensioner te an zom don boka voina thulom om deuh ka don chu CSS ho hi kan lo ti mai pala an lo kala enga tinge ke ni na thok tam ber hel taringot po sang ni le zathum chuang kan thoka heng ho te enga tinge min tel ve lo an ron tia ani don te mangai kan tia kan lo theng hil chiang ema an ni pon ron zom an dua ti chuan an ni po khan ron tel lenga an tel theina tur category kha kan lo siam le don ani ti chuanin I khami Mizoram Universal Healthcare Scheme ti kha alam toin MUHCS an kan ti maya MUHCS tin kalam zel to MUHCS hi poisa pek ngal ngai lo khas le sa kalpui tur ani a dam doi in lu ni le chhuani in kara in en kol na sen so chu dam lo ten an pek ngai lawin dam doi ina khan dam doi ina khan a thlonin an vein en kolanga a thlona in en kol na man kha sarkarin alo pezel zok don ani ti chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme noi chuan chung ko khatin khat chunga ta na ham that na kan don theite hetiang hian kan soenga manchoya inziak lut contributory beneficiaries kan ti abik takin kat war mangtu te kan tiang khan cheng nuai nga theng an bil thei dona chuan chuta chuan an in register na mana po hian achi sang kha oma entinan general wata om duan ni chuan cheng sang ni le zanga in anin registerang chung ko khat kha chu kan scheme ma sa khan cheng sang ni in anin registera noi ni an bil thei chin ani zanga in kan han ti to ta a chuan noi nga an bil thei don ani chu chung ho chuan general wata in entirna an nei thenga chuan ABPMJAY kan ti golden card nei thei ho khan central scheme angin cheng noi nga tho an nei pa ngai ang tho kha an nei le ang chuan sarkar na thok government employees ho kha chuan tuna an enjoy ang tho khan limit chin a om ve lawanga an nat na ang kha an bil thenga amai ro chu what an entitlement kha sarkar department finance ina achwa zulzuin first class te second class te middle class te khatya ang khan anom don ani chuan PE le MR te khan cheng noi nga thleng an bil thei bokanga chuanin chuba ga chuan civil pensioners khatina tuna hian civil pensioners hian in hriat thiam dan tur chuan medical allowances hi khatin cheng sang khat sarkarin ape meka chu cheng sang khat chu sarkara an ron chunglet ve thunganga cheng noi som le pani thleng kha sing ni khatina sing ni aya tam mu ten cheng sang khat kha an ron chunglet ve thunganga cheng noi som le pani thleng an bil thenga sarkar na thok sing ni aya claim la ho te chuan khatinin kha medical allowances an lo don sang khata tang khan zanga an ron contribute anga cheng noi nga an bil theyang pensioner te kan tel tir ve na hi sarkar atangin dual benefits antia ham thatna chihni arwalin adon theilawa adu andu zok kha apmo sarkarin tulati zok kha anzom turani ta a chuwang chuan anni tan chuan khatina sang khat andon ai khan noi nga an bil the khan atha em ta a chutiang chuan kan kal don ani tin chuba ka chuan dam do in outside state a hian Kolkata a Birla Hospital le Heart Institute te Ruby Hospital te Peerless Hospital te Manipal Hospital te Amri kan ti thin te
medical super specialty hospital te Narayana Health RN Tagore Hospital te khatiang te Guwahati GNRC Hospital te SSNI Hospital te Hyatt Hospital te Apollo Excel Care te Health City Hospital te BBCI Hospital te State Cancer Institute GMC te Shillonga Nazareth Hospital te Bethany Hospital te Woodland Hospital te Neycrims te Silchara Kachar Cancer Hospital te Silchar Cancer Hospital te Jivan Jyoti Hospital te Delia Max Hospital Orthopedic Surgery le Cardiothoracic Vascular te ani tinchuba ka chon ZMC a hian hunrei lo te a Cardiothoracic department kan hongdona a post kan create to a chuanin a thok tu tur hi Dr. Mary aim sa thok lai kan juk som chhuaka ama anlak na tur hi post creation kan ti fel to a tuna hian interview anei non chep to a chuti chuanin chuta chuanin Dr. Mary Soidan chuan tuna lungzai open heart surgery hi private hospital an zai chuan nuai riat ten choya ZMC kan zai chuan nuai khatle chan ve chia kan seng don chuwang chuan aro pui em a tin chu baka neurosurgery thuak zaina kan nei thuai don boka chu po chu thuak zai tu thiam tur hi me tha a kan doctor pakhat super specialist ZMC thoksai lo chuak dona chu mai baka chuan chenai lam chuak Dr. Pilayan Mipui atum boka chu tiang chuan ma kan lamek bok ani chu chau chula ni lawa soto kan ti a state organ tissue transplant hi noto atangin national atangin nei ve nge tura min ron tiangin super specialist Dr. Malsom kima enkol na hnuaya thai lama atangin min pui tur doctor an lo kalanga kidney kal kan thak thwai don ani chu tiang tu chu kan ti tur ani a ma chhop kan nga em a tin chu ba ka nu parai theilo te IVF center hi kan mamo zia kan shia department chuan mitam tak nu pa sarkhan ha thok te an sarkhan na kalsanin thathum te Kolkata Guwahati Delhi ti vela an zu cham charanga ya inten zulwa thina poisa tam tak sarkharin kan seng thin ni chu wang chuan ZMC nge hian kan ti ve theina turin tuna hian ma kan lamek ani chuan chu mai ba ka chuan kas private hospital te chungchanga khan lung leya chuan ser kon te Hope Hospital te Faith ten min pom veka tin LK BK longtlaya te BCM Hospital longtlai te heta saiha te po ko than hospital ten min pom veka min thopui don bokani ti kha kan soi du bokani pathian zara keimani sarkar damno inte kan in gear up na sa em dona har satna omlovin kan nei thei kan ringa helaya kan enkol phak bak te po kha pon lama kan thon chuak zel maidon ani ti ka soi du ni chuan he thil lom om takhi ma ni mai rutul von lovin kan zawa in thenom khoweng te kan rong bol pui te kan party pui te le Mizoram Mipui a she oma kan du apiang te chu isil thewang u kalome ole atop bira kan soi du chu MNF tena an soi fo thin ZPM in thilchin chiatlak ti an nei lo ti zonga Mipui ten thil fo thin a hi han chan velok kadua kan ramin ma son se kan ti ni chuan a chunga chengte kan hrisel thatanga ya Mipui te le dam lo te inen kol na bungruwa thazok kan nei masak te anga ya ni fil chunga phul lem pha vak taila kan hrisel le chuan si lo chuan enge kan tan son nom chuang building lian pui tlang chi pa tele mun san san sak vak vaka lo theile chuan si lo ai chuan dam lo tele in en kol na thazok ngai tu ma sakhi zoram ta na project ro pui le thaber kan ti ma sak ber tur ani zo kan ti hi lo ria sela ka du tak zetani nun na lu tak le hrisel na hi ram ma son ro pui berania achunga chengte kanin ngai tu tlana kan dam that phot chuan ma son ro pui takha kan ma loka ban phakin a mai donani ti kha kan soi ve lok duani e ole khati zong kha tun tumata na kan ti thei chulo ni le phot mai sela thlir tu le ngai thatu zong te next video milongai changle vek turin kangen chewani tin in ngai dan te comment section lama milo share sakle liam tur chewin in khoina karon ngen chewa like comment le share te share lama te po thanem min ngai pui deu turin thanem ngai takin kangen du bok chewani tin min subscribe lo te po khongai takin milo subscribe zel turin in khongai na
in chan puina kangyen tak meu meu cheu ani e